sana oyere itebi yawe oya furniture chionde itanda na kila kitu awikiria oku into bya nkolokia ngiri mana thato orare omurea uraikaninya koti nde kuromba wite omwira withdraw igamba batu twe muntu ni watu tokea to changire na ndrio uchangira nkari yanko kuno ndoro wira barango tete ne anko bako agite na mbere kwarikana witoto wako inka kaimbo kya mena ndiwe ngo akumba kuithia gichienga oriwa ka mheshimiwa Mpuru okwenga kya mene lakini ote kwira anto boya ikiano kwenga kya mene iyo ningo kwenga kya mene mheshimiwa na indra kwiriro ya kya mene wembithira ndrengetine okinyangitine kuingile ti mheshimiwa Mpuru yoni na ukethira inkwe goronga unkuma kya mene ngakuingira ome basi nya 2027 nobu ngakuingira o tikera nkoere mheshimiwa Mpuru atempadho na kiama democratic wenda unkuma kya mene wenda kulika kya mene tuite mchunjo. Number 2 mheshimiwa no athurire muno atendekira nkobia ya kiama hawe imbio kuthurira no tire omekire nyantu kwimwe no ntu wote toromba kana kiana onena ikireta reflector na nkobia no ena thina ankwere ndena reflector nyumba chu na nkobia ndena chio chu na nkendelea kwayana na nkendelea kwaria mantu ya kiama mwanka kiama geto gete na mbere na waikwa wayare inyaweta oprint chaku wete okay anairaro left nani kwa anairaro right puru na kwa anairaro mbere niu kiama gikure lakini toikanirwo mai tafadhali keli kitheburukia na wete kaimboni mtu wandu no tunombete kwithira kiro na ntu bonde gaita karocha lilwe 2022 wanjiririe korona timu ira yongwa yo supportete ira yakara nthe Mekindori primary ke hole Mekindori primary waro nio omiskata bamo wa yenyambeja chio bangi wa yenye furniture chio mwangeru are kesi sie koti otabarea ukethira antu barare no aruya nabo na ibo ba ukiririe ruare mheshimiwa we mheshimiwa na tugetekia weto wo kuthanga mheshimiwa Mpuru abori ukiro ya no theri reka abo boteani no aumere ke bau oranjia korona timu ekuya ofisi yongwa warona pie ombere ora aumete konjo omwenga obisine warona obaile dakato athoma no yo St Massimo enthomu kabisa ene nyandigiri omwenga woyo bathatu okuma amato no athomi agathomenya political science omwenga woyo bana wenga thaino abatano winwe awitorieto ya riri yakwa secretary wanjiriana ndama wenga oyo baile wenga obathatu obana thaiwe obatano ora winwe ari anto echonko ara miario Eric Mutembekiana nyombete kwithira kwa tomaruni bomubathingati bawe ende kirake mbekere toro na kiambekere oro zaidi igwa mheshimiwa Kaimbo ora twathurire akiuga ati mheshimiwa Mpuru otwambese tio campaign na oma imbese cieto tukuma mubukone tukarita na to atethia na bara bate ochiomba for example ari turare kangethia wira okay akwethira muntu aina thina kana mwana akaethira entiwa oi moro ina kana mutono ina kiana na to wake akwethira into murume kana mwokoro yatima pau no antu baba kiana na tukarwa manabo hende katokoria ra tukero ikatofandwa lakini ona kukario kinya tokona bo tofandi no akatoendelea no tethio bo mheshimiwa Mpuru renge kale lione kwena antu bate ochiomba muno Mekindori ikuraire na chokora itarare Mekindori atotethie na mbeche iu kenda inya ana bara bachoka skuru na baithira bena wakuria okwega kwena mbeche ira itengiki county chiotethi ikundi mwanya ikundi bya bikibiki ikundi bya vijana rendo muda mbeche ira itengeri gutethia ikundi mwanya ature nara itumirite na ne ikundi bya natethetie kenda mheshimiwa Mpuru ethira agithia ate example we mheshimiwa Kaimbo kiripoti ya Meru TV kuma tiene mbetanda msimuturia wa Threja Kunginaku ni Matheta Muthuro ningi akariba gishumirie kiri maandamano kumeneria urungamiri bashukuru ya bundi na Otea Nkabone akariba bari akwena shukuru Teresha Nkabone ani bamenerete kira bakuga ni urungamiri bubwe bashukuru aningi bakiuria kwithira kuri na mogaruruku kenda kwithira kuri na gukira kwa shukuru
mwandiki wetu wa Nteto MC Mwetonga na gutariria ndekona na ari wankapo ngete kothongi aria gukare ni kaguru ndara nagwe murijo nyuma ijaga kwebo gucenetio bwega bangi nabo nombu bakiriraira bao ukira ani baratiga mtu hadi anajiaria Judy naenda kutafuta maziwa. Maandamano ikuwa kwa Mboma, wameshika wenye watu walikuwa wanatoka hivi wakaweka, kuona ameanguka wanaendelea kumpigia ati anajifanya amke. Judy amka. Beta MC Mwetonga kiripotera Meru TV. Igitarira mashokia ana shukuru atumiri barabara baretithia boda boda na ngari nebora itukwithira bagithingatira mawatho na mitaratara ya ogendi kwimenyera barabarene rira bashoketie ana mashukuru ne riboti ya Murithi Waba. Nawe mutongeri wa mandereva cha ngari cia Meru na rigite gucumiria na kuri Anthony kenda bakomba gwitithia ngari na njira yagirite ikiteneriria gucokia ana skuru nikenda bakomba gukinya skuru bagiru na bathirite bwega na nikenda gukethwa kwina thiri na gukena bandu nkuira mandereva etithia ngari ara bonthe bari ndene Meru ndi chairman bandu twetithie ngari boboya tumenyere ana beto basoke skuru tumenyere asiari beto barabakitia na skuru nikenda baita skuru nikenda bagomba kuthoma ba safe tutewenda kubu accident ringe na itukoromba mwaka yu last year turare na antu saiti ngirinya na mana 5 barabakuite no tubo accident mwaka wa 2024 tware na antu ngirinya barabaoroi ni through accident na accident nyingi muno isia kureta uma kuri accident umbethera nkonete accident uyi musetho no ntukura ntwete za ngari uraba kwenda tu na ngari na bureba tu itithwa na kwesimiana babarene so unio nguyete gyakwa na ibumbethero nkiarira cia niyo mantu mbenda kuwa iteke ubwa na engineer Antu ni boli twin kenda bakairitanĩria na kurikana aciari bao rĩrĩa be moyo bakomba kuba mawa yao na nikenda aciari bakethura bari na kanya gakega mũno ga kutharima ana bao. Honor your father and mother. Tiyaeni aciari benu bayaeni heshima na tuyete anonto bwa heshima. Bwana asifiwe sana. Number 1 okay akwethira nende to abatia igintu kimwe kwenda kuatiri. Number 1 honor is what gives life. Derote ya muciari iro we ona kitharimo kyo turo. Muntu tote ya muciari atena turo. Likana no kuretere ndereku. Therefore tuyete anonto itotharimi kwethira twina mami na kwethira twinwe ikitharimo na bana bo bakoyuria wira ne bo Biblia tiyeni baeni heshima bathithirie ni mantu ameare abwina bo ni ikenda ukendela guthoma au ritine kwa ikenda bugia no turo buboya na bwingia matuko yo turo buriko ucoki nkadro ntwa family ya Isaac yonthe no ntwa wendo bundo na bwina bua na wendo bumbi bacokire antu baba thoma Biblia no kwira bakimatha na yonthe yathana nene ni wendo ni bora berende irore kama tete yange yonthe. MP Dan Kiri akiaria arindene mucijo mwe jura jukwirikana kinyana mucijo ni jukugwetanirwa na mucijo wao jwantu haritho na arikitie kuga ati antu ni babateirwo kwithwa bakirikana aciari bao riria bari na inya
nikenda bakomba kubathalima bali moyo angwa na kuwa musiari na kwita kumenyerwa wego da kwiki ndo njuta na kwiki ndo tamani kwithwa mama kwa kya kwithwa leo na arua nkimunani muno nonto na ngwatile itari mwere rumu sana na musiari oku mumenyere sana kwa hivyo tamani kwithwa wena musiari onto uri onto baba kule ndimbala mo 7 years mama no akwa leta ndiye mtu atilisi kumenyanji lakini angwenda kuwa ugakuthona musiari mumenyere sana na murombere nya murungu omba kuria maisha mea omba kuria ntugo nyingi kwa kwenda kwira familia isaka ongera sana no ntoba nya otwatile amwaro ciake thwa karibu thai na miaka 90 na gethwa na inya na gethwa inya tuona atumenya ani banure kuyerimba amen na ni batambe kuyarungu bantule kana kailu kana kanwe ibadandare bubwama na bamutano ciabuo tiba bonka na bamutano ciabuo ndatina bakara u ni baitaka ni chene maita yonde na ndi bonda atia bawe no etoria kizakene baita batudi maruka ni chene bara mu wana ntore kuromba aria bonthe bara baritie kiathoni giki ni bakathite onto bo bakurikana bura bothithitwe ni mucijo mwe ana ba mucijo bathinjirite ngina uria uri na ukuru wa miaka 90 na nikenda komba kubathalima mbere ni motha muire yorore mwaro ina mheshimiwa Dan Kili nuo twitite ruari ya kutharima na bake na babauthuranite bamuthinjira nturume ai ya kitharimo kiriku ai ba ya kitharimo kiu kuwinde baratwe yao ni anaba motha muire bayuyo ba motha muire yoyo bia motha muire na aroina na tonoina kuma nara ura kwa karitho mpiyo wa Igembe Central Dan Kili na likiti kuwa weni wa 2 term na titikiria gutonya ndene ya meri ate kumenya ititeu kana ibangite atia indiwe ageta na mbere gukara thirikari-ine na woni ntomerio kiama kumara na kwina ndenyo ngombe yokamwa beta kuria ngombe te kumageta kinye ko ciara twatanira oinde gitu tam na tokende opambana gitu tam kende umboto wake kundeliva ito kwenda kundeliva kila ntu wetu nonto batu twarungwe na vitaro milita Murethi wa banki ripotera Meru TV ku majamirigoni ya Igembe mawa na gikundi kia athingati ba Edwin Sifuna uri umwe wa atongoria ba Linda Mwananchi kumatigania ni batite na mbere kwibangania nonto bwa ndiunga ya kiama ba Linda Mwananchi kana atongoria ba Linda Mwananchi ario Edwin Sifuna ireregeri kwithira iri county ya Meru mwishone jwa mweri jo Mwananchi sisi ndio Sifuna Linda Mwananchi rigirite aka mutongeria wetu 2027 ogeri ndene ya Meru County ntuko ya kiumia antobe tubwinde batigania histi tigania west Meru kwa jumla bumera bwinde na winge au muchamano yo muchamano kila mtu yote na ubaguzi muchamano yo amani na kintu kila muno pendekezo yetu tukari ya timu ya Sifuna toriwa batu tukari ya Linda Mwananchi itokore kama everybody arahonze are aikwe hayo kamdine timu ya Sifuna kana Linda Mwananchi come in Meru County na particularly Tigania region tugiana east na west na mbere ya Meru batu twe committee ire Tigania chapter kubanga mantu ya safari ya Edwin Sifuna au Meru County itwerete borithi na itengo bionde bi usalama mantu andi ungae kuma mantu wa security ya menyeri kwamba tutakuwa na msafara wa Senator Edwin Sifuna na entourage na batu aspirants bonde bawetekania na presidency na utongoria bwa Edwin Sifuna ku ananchi ibe torere kwa wingi be batu wate mbaru bawate honorable Senator Edwin Sifuna mbaru bamukarie na bamuthikire kenda amenya kuthikirira ba kawaida bakarue intobio na usalama bo uti mtu inyomwe abatikumizwa na mbere kinyanto barabange bombe kya kwithira bakithwana kya bakareto wati kana mururu kendi ungae that they should stay warned
kwira akariba Meru bonthe na muno tigania yetu tutore kwa wingi nikenda tomba kulaki mutongeri yetu Sifuna ngenda kuwa kwina antu babaingi sana baweta bakibanga michamanio kila mahali ekuiba ukaribisha Sifuna ndene Meru itokomenya host o Sifuna ndene enda kweta against any kind of people wala wambikikweza bakezo na kinova ya cause violence kana cause mantu yatagrete michamanio ne ndenda vaira stay warned na be warned batu eto entertain mantu ene yara yake iko disrupt peace ya ntu betu tutegere kiriro na gukaya kwa mwekoro umwe uraumite gucwa kioto kiawe nikira kuga murume wawe niwe munyamaria oke akiuria ninge kwithira gicokerwo monoke urakiarania metha ya Nteto akuga murumewe na ithirite ake mutatira ninge kwithira akimutunya monoke. MC Mwitonga na gutariria kiriro na gukaya kwa mwekoro nikieba na kiriro gikinene kia muciari umwe thina wa kana uria ukurira akagirika akiugaga nacokerwo mwana we nyuma ya kwithirwo atunyi nuria bagitire kana noe na nande thaiji aina kieba gikinene na onaria ageria gwita gucwa kioto kiawe gitikuoneka marieto jakwa mbitawa miriga kio Kanyuru mwakene jwa 2011 indagire osore na chundure na ofisa mwana agokinyia meri mugwanja na ntere na mwana uria ndatigwa kuthangikania na mwana na ndi mwana agokinyia miaka 3 na meri ina bengi neziria ajukie mwana okwaia akara na mwana mwanka thai atancokeria mwana oningeretie gwitochwa utethio kwa manda DCC ndeta nderesa DCC eja atonyera rwariene ito murungu baba oni nchokerwa mwana okwa nonto oni nyare nkwirwa oni ndrare na depression no ndrare ra mwana okwa atarari onete thina oni ndrare ra mwana okwa na ndi thaa ici nonto akwona mwana agukura na akumenya uciangura kioro iria aguntunya mwana agaikiria akabawe mwana okwa gaguteseka aracheng'ere amindindi onde gwita kwa OCS na gwe mbetera kesi eu OCS aringira anene kwa nande oni ntiomba gutetheka nonto oni gweto ndi maskini ntithomi na rampumete andu make mbira oni ntithomi atikaranagia na antu batithomi enderea twakaranagia nawe nkigijana bawa tauga una tenda mwana na nde onde kugia mwana iria ambiririe guntesa nentisha naka na nde onikira nkoromba bara batethanagia oni beje bantethie nontunte na mbere ni jonda ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Riboti ya twikia break yetu ya mbere hakiri metha ya Nteto geta kuraya ni tushokerete. Peaks Hotel Nanyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive akiri michemani ya kibiashara turi na modern conference hall irio bitethiraga mushemo na litingo gibeotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Peaks aja Peaks Hotel nkero ikwena irio ligataria thambira na rojiro lina karutera ukenero tungata bo spa sauna steam bath manicure pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidwa ne udhongi Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Peaks Hotel Nanyuki
turi 3 kilometers kuma Nanyuki town, barabarene ya Nanyuki kuerekera Meru. Aranire natwi gukurukira 0711 969 690 na kiri website ni www.peakshotels.co.ke na ukamenya kongo getu gatikarithira mushamo. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Guatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuko chionde chia juma kwa mberi ya thaa 2:30 chia ugoro haja kwa Meru TV. Unajua watu wao wanaweka seti kuja unaona gari kama imejaa unaingia Kedhari Mori nikiri barebari na mpara na nyonta ni ontubo mantu jareja agirite ni kwethero bakanyirua. Ni bwega muno nontu bwa kuthura metha ya nteto. Atwambire na matheta ya arimi ba majani nteresha imenti mono ba imenti tea factory. Bara baithirite bakilalamika ni gwitia kwa garama ya mainya mwankijo stima na aria nacio mbesha murigo jugi ya maturone yao. Urungamiri bwa factory A ni bambirite mutaratara ningi na juni jo kuthukia murigo jwa ngarama ya stima kiri arimi na aria baruguritie nayo ni mubango jwa withondekeri bwa mainya jareja gutumika kiri factory A baugite ontu bubu nandi bugatetheria murimi gwikira mbeca mubuko kwau batu tutagete mandu jakoraja na tona gateithia murimi nontu 40% imbeca nyingi kuma kiri ile ikoregwa ni KTD ni Kenya Power na twategera mandu jetu kuma aja ituthithia mandu amaingi nontu ituthithithia nyamandu ja mboire ngi tugwikira njeru na arua nyaona ndi gutonya factory kwina mandu ja ututhithia ja withering twekira withering njeru automated ndikenda tunyia cost ya production kwau iji inyaya gatugwatia muno na tukanyia cost ya production na twina kugurwa guku nene nontu itwije project ije by the next mieri ingi 3 ikethire gitangugi tontu bobo itukwirigira alimbetu kuma miaka yeze twambiritie jojo na arua gwita miaka ewu ingi ngarama ira turatumira stima ikethe kwina inama na kinya production cost ikethe kwina inama na bakona gintu ga gwikira mukone ni ontu buku jeri na kinya nkuruki gwikirwa kirore ni mutaaramu monki jojo jwa sora. This project it's around 350 kilowatts. Tunaweka panels 566 na panel moja iko na rating ya 620. Project yenyewe we wish to accomplish it in the next 6 months ikienda sana, but we are hoping to do it in 3 months. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Murugamiri munene wa bodi ya unyui na wendia Bonshobi county ya Meru Gitonga Akubu narutite mukana kiri biashara ene irabo na endia Nshobi barabatigitite baroga ya Orutungogi ningi irinjira imwe ya gukandana na Nshobi indege ni watho nacio ira nacio iri ugwati kiri ugima bwa mtu. Ni riboti MC Mwitonga.
CEO bwana Gitonga Kubu uria urungamirite rwangi rwa wendia na unyugi bwa nchobi nombite kwithirwa agitariria buthongi ni ati antu babuite kuthithia nikenda bakomba kwithirwa bagirita ngugi uria kwagirite amwe na bu nokirite ona kinya machibu baria bate gwitithia mantu uria kwagirite nara kutiritwa license sana ni Tigania igembe na uri Kathingata then Buri East and Buri West. Wewe baraba tiari batirite ta the other part ta Imenti North, Imenti Central, Imenti South abogeta. Wewe bakinyitite above 95% kikuria kwa license. Annabo baria batumbite kwithirwa bakiria license igita ria ragirite ni ate bukomba kwithirwa bukithithia kana ni matagari jari kubukajukia na una kwito kubwithia enforcement plus not to kuendelea na compliance in the whole entire county compliance in altuga kethire kui wines and spirit witigiri kurua kuma thairi mwaka ta 10 rura thairi inga ta 12 ni tethire to watite antu abaingi muno twatite babaingi muno mukutano especially wines and spirit pamoja baiko kotini bangi bakaewa warning the first offenders to aba warning but if you are a second offender or a third offender web street to awike kotini kenda with kenda what our inspection no kwa with inspection is sub county inspection committee kenda yona kethirwa no to last year or didi mbegu no ithiro thaira sakaire ke ceiling nyera wa ventilation ile unikanga glass yo ngwambo nyisi ya unangro ni alevi urenderia alevi ni kombe ya plastic sink maybe running water ni aurire no rekerebu nyakero yaku biki oyurire if it's a pit latrine maybe karinya full nende yo ni bwo muhimu bwa inspection Nendi kurikania antu wetu tafadhali. You know, this year we had a lot of problems with majority. No to baba ingi bata with the renew betere mwanka ngiriera yomba kwa attract 25%. Kwa toka mtu are yake ronendi 25% ya ngiri ni 250. Antu ya ngiri nende yomba 1250. Tutakwenda dhairi ngi tuna ngiri na antu tafadhali. Renew sia ngiri tariki 15 mwezi okenda. Etare ekira mpesa yako ngiri bankini au renew mapema. Wetera mwankaye ya kwitabura yetera mwankaye ya kuyakwita penalty akiri bana bo bamenyeria kwendia nchobi imbi na baria beta kujukia nkukumo uri bera atia bamiru batekanya nchobi imbi to the people who are indulging themselves into illicit brew stroke traditional beer still tuendelee tekinyana kurwa na bio na inko anji nya wa chiefs ACCs DCCs bonde bombe otutetheria kurwa na nchobi cia illicit brew stroke traditional beer because especially kwanza illicit brew kwanza ni chama chief na assistant chiefs so tafadhali ntukuba kuona kuntugonge nkuiba kwa kuntugonge kwa manjita munidho ya Russia nkuiba ka gomari ngene ono yo soka na kinyana hapo etu boegembe lakini egembe ndo manaombo itonga at least tumechapa na kinyatigania toka oro tiro tukareka nchobi ingiambi Ou ni mutongeria nchamba na wiritaniretie muno gutigira nchobi ire itiagirite itegweta na mbere nombite kwithirwo akiuga we guti muntu agukira kinyoriko ona baria bakwithirwo bakimuticha but once you don't have a distributor's license we wait kiria one distributor Meru County ukiingia hapa nitakuwa na wewe witie kana winame na otentisha na sitakubali vitizo mimi atariritie buthongi na muntu ina matone ya kuigua ati wethiro no kwenda gwita ngugi njega gitore akwagirite etagwo Gitonga Akubu muntu endete antu na ukumba kwithiro agikaria rwangi rwa nchobi uria kwagirite mbita MC Mutonga kiripotera Meru TV nabo ayuthi ni boritwe kwithira bakigwata mbaru mutaratara jwa kazi maju kenda amu kwithira bakiguneka na ngugi na gucokiria kiuchumi ebai inya kimuturire bone ogambi bwa PS Roslyn Jogu ningi ke ambiriria nayo ni mashindano ya mbewe mbethe irinjira ya kubamenyithia yeige mutaratara jwa kazi maju mutugi wa kiambi na gutariria akiarekire michezo abanganite kire gichigo bunge kia North Imenti mwandiki kire rwangi rwa mantu jege nio meanthiguru ya Kenya Roslyn Njogu na rombete mbeu mbithi witonyithana na mubango jwa kazi maju ntuba kwitha tuna tournament kenda to sensitize ntuba bebe kumenya opportunities zira chirio kwa ground kwa mtandao na maju turiuga
mtu ena talent, any kind of talent, kinyetha ne gucetha mubira kana ne kuthithia ngugi kari kana kari, turenda ku recognize at the local level to kiuga that talent can also go to the diaspora or can have global recognition. Kuringana na Njogu, eji ni edition ya ijire nyuma ya kuthira kwa edition ya Buri, arengurukia timu 60 wa Janothi menti kuguneka na michetho eji. Today twina beneficiaries 64 teams. 64 teams are participating together. Twina 24 teams. I think 9 women and the balance chairmen chigo participate, but in total today the number of teams that are benefiting are 64. Tukaba kit kana is jerseys, is sports uniform na tukaba nenkera mebira na tuari na votu thithia bit of mentorship na kenda tumenyana. So 64 teams in total are going to benefit from today's event na tukiendelea kuthithio throughout this region. Njogu ariuga michetho eji ni ya gutetheria kurita moritani kirembeo mbithi iguru ya bata gwitonyera na mubango jwa kazi maju muno kire urutere rwegani na yewa bare na bio endelea kuthithia these interactions kenda tuarie na tubabethe tuarie mantuja kazi maju toba explain ora mtu ona ngugi ichi gwitwa kazi maju na ora chikumba gututethia ora mtu agatumira the correct private recruitment agencies na ora batwe state department ya diaspora affairs ora to protect rights chia diaspora beto bonde beo mendeguru eji tukera ya mantuja human trafficking na ora ntabaga chimenyera na baga chikinga. Well, that is what we are doing here. Aranguru kinyeretie bata ya antu gutumira yewa bia uchiukire muturirene ndingira antu babethe kethro wina talent ku ukamethika kana ukameanda somewhere omitere ngugi kana umere ometumire ethero i football kethero i carpentry kethero i engineering.